Usvojegrac! Osmi krok za obstanek, domača ekipa po prejšnji zmagi nad Dobovo še vedno upa na obstanek. Današnji nasprotnik pa Jeruzalem Ormož, seveda prav lepo pozdravljam tudi igralce Ormoža v soigraški dvorani na Koroškem. Še se spomnimo prejšnje tekme v sredo, ko je domača ekipa premagala neposrednega tekmeca za obstanek Dobovo z rezultatom 29-25. Današnja ekipa nasprotnik Jeruzalem Ormož je trenutno na tretjem mestu s 33 točkami, domača ekipa pa na petem mestu 23 točk. Torej, 6 točk loči nas do obstanka v Elini. Vse je mogoče, dovolj tretjem je, dovolj točk na razpolago, ampak danes je potrebna zmaga. Še enkrat, aplauz! Osmi krok za obstanek. Rokometni usvojegrac, rokometni Jeruzalem Ormož. Predstavimo najprej oba sodnika. To sta gospod Miran Teršek in Anjuša Šibre. Dragi gospod Miran Štern. Zdravnik Brec Kraper. Predstavitelj ekipe Jeruzalem Ormož. Številka 2, Miha Kavčič, številka 5, Žak Ciglar, 10, Bojan Čurič, 11, Žižek Cvetko Boštjan, 13, Timon Krabovac, 16, Marin Šutanov, 22, Jurek Kocbek, 23, Tomislav Valek, 25, Dilen Kosi, 26, Dominik Osmec, 29, Daniel Vesalič, 31, Martin Kevar, 43, Jaša Rajč in 44, Dar Ciran. Pomočnik trenerja Izvor Cukovič, vodja moštva Silvo Kirič in trener Saša Pravdobnik.
training. Osten, number 8, Janusz Kurowicz. Ice, number 11, Maciej Hartman. Midnight, Jakob Kaczynski. 16, Limotino, Julia Kowal. Filip Weiser, Andrasz Włoszyć. 5 kapitan Jean Sol. 30, Numan Recy, Rok Klaus. 30, Granci Pokryć. 30, Martin Kostyczy. 64, Nate Kuler. 50, Aliosza Jankowski. 90, Nate Rolesz. Instruktor 99, number 99, Andrzej Zemicz. Trener Natalia, Dejan Tomasini. Wodewództwa Marian Kolat, trener Łukasz Szeper. Jak to zacznie wykre, domaczy postawi Bryć, Rolesz, Zemicz, Hartman, Kaczynski, Gremiak, Kincetko, teraz zaczyna sprawa. Na permizonete 3. Radny zawieszuje Tunisa Paleta. Dobra Kowalska, Janoszenka, Diamola Jazer.
domaće navijače Orle. Jurek Kozber, primoženje roke za našega Roka Cvjetka. Drugi zadatek za Ormoš, njegov drugi zadatek Bojan Čudić. Cedrica na strani gosta, Amerikator Ljubljana, Matej Hartman, je iz roke za našega Bojnića. 18 vrat na prejšnji tekmi. Uspešen je bil Bojan Čudić, njegov tretji zadetek.
10 metrów do kobieta Jean Shore. Włodymo Zajera. Szekla to brama! Szekla to Mosy! Zadanie Kral Sierra 4.4. Kolega, temu zajci Tila Kosta. Szczyt! Čudić Bojan, njegov prijatelj za dijete.
Niesamowita zdolność. Rywalizacja.
povabim že naslednjo domačo tekmo 29.4. v tej dvorani Koprikaja Izola. Sponzor današnje tekme pa pizzerija 100 na 1. Šilka Čulić, tokrat Radi Bojić. Spet uspešen Čulić. 6 minut časa. 2 gola smo zadnji. Gremo tebi ministrna. Pomaga. Gremo svi.
veliki pokazni za domačega igralca. Še 12, Matej Graka. Čunić, Ali Huber. Čunić da prezne roke. Čunić. Iskušeno. 5-5. Minuta hvala na zahtevo vzdojočega trenerja Sašo Praprotnika. Čega povemo, da je sponzor današnje tekme pizzerija 100 na voljo. Ja, točno pa je tudi z nami Ježdek Rudi. En aplauz za našo maskoto, Ježdek Rudi. Malce je zamudio, ampak moramo zameriti. Ježdek Rudi.
7 metrova za odmor. Više isključenja. Njegova 6. sedmika u konkurentu učestvuju. Sljedeći počas po liberi počas, 15-14. Sonaduni domaći igrači, Devo Švejka, veliki aplauz za Maske, junake ki se na sredinu konca ostaneju v prvoj ligi. Tekme, ki je seveda za nas zelo pomembna. Spet samo zmaga šteje, koliko za eno letek imamo za napad. Zadnjih 30 minut tekme. Devo Švejka, zadržite, velik aplauz za Plavomire. Za 7 minuta. Rok svetlo spet, tretjič. Gremo roke, gremo roke, gremo roke!
Kavčić, 16. gol. Idemo na pušbe, idemo na 18. Sedma za Ormož, sedmi zbog kuća Bojan Čudić, brati Nevoše Vojić. Spiti uspjeće Bojan Čudić, Idrici Šibunima Ormož i druga hvala. Šeta želimo da je zbog tekme pizzerija 100 na ulo.
с селектором Шоно, поднимается на урадна жовна первой лиги.
Osmić było podkuszał Bojan Czunić. Let's go! Sprytnie więc wyszedł Bojan Czunić.
Čudić ima danas srećo. Devet od 9 sredova. Gremo se! Omoš ima prvi danas 3 gole prednosti. Do konca da se poše 13 minuti i 20 sekundi. Demos ne pomaga! Demos ne pomaga! Štiri gole prednosti za Omoš. Do konca. Više more dvorana. Preko 6, ne pomaga. Šerca.
6 minut do końca. Deseta serie druga, dwukrát Jowo Izrael Čulić, napad, Tilek Kosin, Radik, a Nebojša Vojić. Tilek Kosin. Finalnih 5 minut, Teone.
Sempre giocatori da strani domaći. Tokrat ga posluša Rok Svetko. Gol, Rok Svetko. Zatem je Damir Mesarić, 3 minuti, kazni plan. Za domaćine igralca številko 11. Matej Karman. Ja, sedaj vas pa lahko povabim na naslednjo domačo tekmo, ki bo 29.4. ob 19. uri, tukaj v dvorano prihaja Izola. Čuliće, primi!
ще на концу стрільних 9 хвилин. 36-20. Вітамо, почала tekma 36-20 свої другі гості із Орможа. Терещенка, Литова з вами на наступну доначу tekmo. 19-4-2-17. Виходувала бригада Ізола. To je do nas se jako noći da vidimo se na